Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Dengan ibn ban telah yang kan ikut Islam iman imbul along terakhir ban buri wana barjela. Nomor tu boleh cekanun go distrik cikinong kendong nagi paruyong nagi parmosun nagi kam kontrak peru lalu bacek menu yu hakisnong ne kisang balang ne nak sokar ulah biang ikut Islam. Tak ulah biang ikut Islam. Layo bangsa senang. Ngidan ke association, ngidan ke office benda, kebengi khot ngiweru ikilada, kidan kuno ikwa ban kindu ngiwan, kakam ke baki sngo bam dan kamwan, kaya ke bala kakam ngina ayaki, ngina ay kat kum bakila, bat kaya ke baki nang ya kata kakam ngina. Udahar kuno often, hiar pateng, ukpa misteri na tentang kuno buat den misteri, tengi ini kan bengi kasih misteri jangi bersua babet, klam hiar pateng, buram ya kakam bafi, trei buram itu kena aikam akor buram gandan te kam pinyo abet ubre unum damdan kam ruun bat be yafi ki contractor ki donya ka benta ka bakrau na ka benta ban aikam ajam mi ki samla ki jongi amtang yi ki nong belasngi hendrei wat ki kaliru ki yo kamai ban kitiar kitar bat wat ki badi mau dish yapru ki yo jing mentoilang haba ki contractor na ka ni ka jilla ka jongi ki yo mentrei ya laki kam na ka office per jong ka sarkar hendai ka bas ngawlengo habang ye kren bat kini ki nongalam jong kini ki seng contractor ki thu ingi ba ki contractor red lay kum ki class 2 ki class 3 ki class 4 la du jait sendan menta bat wat ki contractor he ni kita ki class 1 contractor ru kim yo kam shu palada ki yo ru ki yo sedang ki kam khutia mutia sudah bat ki la kalalong contractor class 2 class 3 penban namar ba ki yo tangi kam maramot niki kam repair. Kilai thuru bagi kam ki bahe menta labat lut setang ki katu kat di ki contractor he saipan ki badan ka jinga dei par ka sarkar. Bar kitaru ki bayat marwehi ki bamkwa bane snok tilang para contractor. Nalor kata kilo ong ru ba ka sarkar kawan ra da ki rukom trekam ki bakta bahai ki contractor na ka jela. Khnang ba ka jing trei kan long ka bahe bat kinam kot borshu ban trei. Mensyua ki ong bala pihak bun benta yaki kam bat barok ki contractor ki yo kam lang. Hendrei menta la kentup lang haju ya ka kam. Bat ka jing trei kapoi de ki pau de ki spa klur. Ya ka ba ki contractor amtang ba ki haban kenran di no na ka kam. Hendrei kim sha ji shu hiru ban trei. Namar ba kim pat kot kum kata ke experience ban trei ya ki jing trei ki bahe. Nalor kata kilo ong ruba ka sarkar ka thliai ki bun rukom da ka ba pha penbiang ki kot ki sla ba bun jat. Kat bagi company ki bawan nabar, kim penbun kam kumba penbun kam yaki. Ki shwan bet hang ni, ki pentrei ki project ki bahe, bat ki wan kit nong bela bar jela, da ki trok, hendrei amdan baong yaki. Ki department hi oper jok sarkar Meghalaya. Ban register kontraktor dalam ki jong ki kelas. 1 2 3 4 unta. Tapi dalam ki jong ru ki kapasiti. Ya register kata kamu ki expect nama gede kalah ai kamai jam. Nih. Tiba babun ru ki kena samla thai man ki konsumsi ki jadi ut si kinong ikhwan jong banyak rakam ti kinong ikhwan babun hi gede kam kontrak bet kam sup ban phone ki officer fair ki department ki engineer ban ai kam igri ki te kata am ki kelat ai kam jam tendai da kita ki kelas fair ki begidon kum bolong pat mentah ki kam don shu boleh gini kam ber lak hawan pakai semua pi bahe pat bar ki khat ru tang ki experience tidak plus 2 kelas 3 kelas 4 4 experience 24 dan LM tu uncap pun kan yang labor. Pi gede kata kan. Jadi saya tadi ban pihak lagi kam, tapi pihak lang tu kam ya bakila kiok bentar kan boro-boro. Temen kata ke jingkot kelas 4 kelas 3 kelas 2 kadang jemut kan. Nek department fair mentah. Khot kan register tu bisa lah sim gi stam gi masuk tahu kat bah kam beli kimi yo. Yo betang tahu kelas 1 boyo rumut tang berenjing ini. Tiga ayat than kan boro mentah kamu kalau khalak teman. Terdai kat nangki kontraktor yang depan yang department, pindapan yang garis joki ini ki department kan, lagi pojar gitu ni kontraktor, lagi pojar. Tiap ada lagi pojar, kini ki okam, kemudian kat nusu kita bola jongi bani okam. Kemudian create employment, kemudian tanya kontraktor, ya kita bola arbe. Berit yo bu armut laingun, bakam he laibu sanmut sepungut entah kan. Kemudian kepilat, ya kita bola arbe. Jadi kecing klop kat kumni, tangguan pakai spend food ki badan. Kapun duk jemut toy ya kita bola bro. Bau boyo aku tu nomor mentali bubun ke trebe di mesin tu.
Dai. Ti kamu menyebut kai kat nu, rumut nyebut. Tengah kapor bagi dung yang kislap kum gahieng dung slap temut if khabun nang tang tu singar sini. La dang ta kum juk yang kat nungut ada sanut rungut. Ti kala pendu jimotoi ki nombalar ki biok balasu tu kontraktor mut la dunaba kum tak. Ti sibun sa stang ki restriction. Yo bun hi ngimdai ki firm ni companies. Ini ki individual bai. Tinggi di kelas 1 kontraktor individual. Tama ko mulong mentak mo represent kijing tray ba sarkar mentak le adien la klop pada ki pakai ki bahe ki ba tangki company si banabar ki boyo banio. Bat kat to kat ni lesemo kita ki hespa ni po jela jungi ki bala pentre. Te bakpan wan ni kita ki kontrak ya kita ki barjelar ni. Bobon gitu kita. Kimde ki kontraktor jungi. Nang dong hapo ka asian bangi don ilai don de ki hajar ngon. Undang wir belum matar kom ni. Tanda ni apa di sini mentalang pat ya kini. Mon bakadai ki bakta ya jelas ni. Ti kini gidai ki ba pentrei kita. Ting ini tentang iju perhat iju ong ba imat telah thalak than banong nalayang mo nadu ke sarkar ni kisang balang banyak penbiang ki kot kislah. Ting iben ban telah biang than kot kislah imat imbul along trai ban bure bona barjela. Nomor tu boleh cekanun ko district Cikinong kendong nagi paruyong nagi parmosun nagi kam kontrak veru lalu bacek menu yu hakisnong ne kisang balang ne nak sokar ulah biang nagi kot islah nak ulah biang kot islah layo bersa senang tinro yo bersa senang nagi senam ane kabang ima kadi kata pun becak beri rengi mo ala pelong ban ki padu ki padang ki parit jonglu kata kan kabang ima ta tenrai nara undan ikut islah ki kontraktor hari kini kita berregister yu bat ka police department mo uniu buriu bangi ora nabar do kontraktor ora nabar nunut don hat malah lupa bat ka police department la don lupa ka sign bangi sign kontraktor ora bat ka police department jabu uniu buriu nabar jela mut don hat dan unu kontraktor kasi jungi dan unu lokal jungi mut ban simyu bandra sebagai distrik ka FIR lupa apa ada FIR mar krang bu buriu hat berarti basim mut ban sim kata na so kan dah bagi leh unta kamut unum nuan. Bat utu kontra bora aru un hapli penpai biang. Bat syabli penpai hapli biang hartu kebon district dah segala apne police department. Ba un peni bakini ki beriu dekat bakini ki dorjong ki bolorista. Lah hapli penpai biang. Nama kakam tak ada. Tidak kata kakam kamut nak kalian police department lu ka clear. Bat utu beriu kontraktor clear bat ki beriu kin hapnet ke. Ki perlu jungi beri kelas 1 mentah kila kelas tu boleh ki ong ba yo stang itai repair mo shwede beki engineer te kat komi kapasti joki la shwede ka stang ikam repair ini itai do korea la da kami yo lewat mentali buat kita ru imat la ibla klop be pakai sebeh Kimut ban le kata ka ton ki system ka ba shibu menta ka we ka area mo compound badan ka PLD quarters dan PLD offices kimut ban ai we kontraktor kimut ba bro isnam nantar un le begitu maintenance un maintain begitu un drawbill nang tu un maintain me kamta kamut kita ki kam repair kin saja bangi yo menta namar in siu ton ki basis kamut we bure baik nai ka tu ka we ka area un pailut nado ko ka light ka surok ka prepare ka trum ka ibarat tele gile kamta le kamut ngila do jai da gila da ka di via am kan ke jingwan mender nong melar kan duna mam ta fi itu alai ngot sungut kasi nong bela yo ini itu sangut nong bela kasi yo ini sangut nong bela kasi lokal telong ayo kan uniu bawan company nabar ora lupa mau ini i jelas kri jongi wan rabe kit lang dekat trok i nong bela nabar kata kan lagi pia kakam yo ki lokal contractors ki lokal nong bela ro kin yo kam ngidan ka association ngidan ka office panda kabangi khot ngi weru ikila da kidan kuno kwa ban kindu ngi wan kakam ka baki sngo bam dan kam wan kai ka bala kakam ngin ayaki ngin ay mat kat kum bakila bat kai ka baki nang ya kata kam ngina tingi kwa ai ba kijongi kinwan chakmat ngi tre rangkat ti kum ba mapi shu ma bingin persang iki ban aji kai habai de ya ka benta ka ba kin ma kum balong benta kat dang mi kisi ma kadang ya ki perthai kadang syai kini ki item macam-macam kadang wan kini kidang mi sidang mi kini ki hab update tadak komba ong mapi ma kidan kita ki labor union association tu kita terus jong ki kira kontak lo ini pe lang mo bali turun lang mo ja kiru ini me kiru de ki wan sakman lete ni kemen plat mangi dan kam te ki mo
Entah. Kau kasih jangi am. Umne be kajuk ke kam ta. Botrai misteri. Langi atri misteri tak nak nyak taksi. Kata kau ngai fi bom master ta. Te jenjar ba. Dau master itu ke kam. Te kamu unsur tanat tu usnat bentrai itu kam tu yuk kam ba. Dahar kuno fitem. Hiar pateng. Ukpa misteri ni tentang kuno buat den misteri. Tengi ni kan bagi kasih misteri jangi besar babet. Klam hiar pateng. Hey, nak jika ino lada ubalik sekolah tu toh bala pulia be uli sekolah tu nom hika wabla te uri buat kan ukpa. Ukrain tu hikai ukpa tu kan kambha hikai ukpa man hikai workshop sebar sini stai. Tiga dan bahir pateng tu am kan ne uie jadi jeng terakhir teh. Dan bahir pateng ukpa misteri lakut ukpa. Kon buat show. Kini kinong belai buan na sabar. Kiran kutu kejingolong ba. Da kijak saus nem ni yang kim salia. Misalnya, Iki jongi lada ang no sitiyong paksa asai. habli jiang bet sitiyong. Tiga kali jingolong ba kimla ban sya. Tilong gitu malah da kilong te hari lojong te leyu. Sa se. Ja sebenarnya rum ni deh. Hei, sitiyong sisi habi beli jiang. Telah le jiang sejan namun mondel aja. Teh. Telong dah kilong dah kan jengong belum gini kibri mana sabar. Gini kibri mana sabar ke kerdu kambi. Anda kilawan ki teh peleng ni kakam kodan ngin jajak di kisah ni. Tang ba sasenong kalau biang. Kejingok pi. Tinggi sim no ngi kata kejingong ba. Ngi de ben long kumta. Bagin ben arat ngin dari ngi sa dari simana ngin sa arba ngin sa. Tang kumnu belong ba. Tah pakistan. Aku awan kerpat lagi lebor kasih jungi nong belak kasih jungi kan. Bikin buram ni kakam tu bagi tray. Buram ni kakam bagi tray nomor fi imja nang tu. Kikon kiti gili school PC by school nang tu by dawai by shit nang tu. The tray late tray testa kan suka jing tray. Kontraktor nunu ba ikam pi unie je fi. Late tray testa kongo seneng dadan akor buram haba one page utrai ki kam ki jam pi di skret pi di duma pim don akor buram ngalap ba tu. Nang ta kitem jing ruai mobile ba to ketem jing ruai mkhang mo. Don batem jing ruai utrai usted. Usnu tenat lang ba jing ruai utrai usted. Tambah ndawan keren kam ubu ngewan nyelam engineer site engineer. Allah kata mobile nya keren tu di skret bi duma leran. Ketu ke akor kasih ngi di mendon teh kendian. Buram yo tu nong aikam namar PM nang tu ngir ngi buram iki he. Ngilai si office am nginut di skret. Ngi ong lak bandrung sa syo bandrung. Tingirung ngi keren ka buram akor. Dikasih ke akor jongi entah lasang jang ngi teh. Kim buram ki berangret ki di skret Ahmad Bahe. Di dumam tu teh. Hasait sumah nge-request kayaknya gini kasih jongi. Namar ke akor jong pi ka kelab mut ba kibrio kin sunat ifi ketin telet yang fi kin sunat kin kin aikam kan fi minta fi diskret pok khamat un fi buram we shuman aikam fi mukhat shu kata mo kwa te ka atak akor kasi bang siong le buram ka kam fi tre buram ki no aikam akor buram gandan te kam pinyo abay ubrio num damdan kam ruun bat be fi nomor balai usnat te don akor buram trei ba Habar ben usai pan Jad ben riuru kasan